asitshele ukuthi uhambe amaviki ayi-5. Kulamaviki ayi-5 bese uhambe amaviki amathathu. Lokusho ukuthi lalamabili abesengakalungela ukuthi angabuye. Nalena nje sokuvalele sesithi ugaxa ngokuthi sekushone nayo umntanakhe. Ngakho-ke uNkulunkulu siyamcela achubeke abavikele bakhumalo ngoba siyabhonga sinemsayigubezi siyabhonga sifuna kubalimata yalo bavukelwe ngemanceba ukuthi naloya lomunye washona lekhwezi nalo munye emgwaqweni nalo munye sowushona emgwaqweni eNdiya nalo futhi ke lwaseNdiya sokuhlunga kakhulu ngoba nale moto yakhona leshayela isidududu sakhe ivele yashawa indiza wayetuka wabuya wahadlakela into yabe ihambile yangena kushokuma nje simanga nje sona leso. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi usinikile emathuba ethi asithandaze simthandazele umfundisi uthi nje noma uwedwana uthi nje nawo umfundisi Khumalo nomndeni wakhe noma ngabe ucube kusho ukuthi lokuthi nje somlethile kuNkulunkulu wathi nawo umfundisi Khumalo nomndeni wakhe. Amen. Kunemavesi amathathu bengithi vele lamavesi amathathu ngoba phela bengithemile mfundisi sicela ukuthi lamhla vele kushumayele wena ngoba phela sowubuyile wathi ke cha hamba usho lawo mavesi lokho tawasho ngoba vele bekulanga lapho usho lamavesi bese uyalibika nawo umfundisi akasekho ngitawasho kodwa solo lamavesi amathathu bese siyathandaza siyaphuma. Ngicela lomunye asifunzele eMahubo 51 afunze verse 10 ngoba obaba uNkulunkulu dala kimi inhliziyo lehlanzekile uvuselele kimi umoya wekulunga. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo lehlanzekile uvuselele kimi umoya wekulunga. Amen. La sifunza khona uDavide bazalwane lona lokhala kuNkulunkulu uyathi khalela ukuthi uNkulunkulu manje udale kimi inhliziyo lenjani lehlanzekile. Usho ngani? Usho ngoba soyibonile inhliziyo yakhe ukuthi ayikahlanteli inhliziyo yami wentena zakhale lomthandazo lo uthe naka esebukhosini bakhe akihambela la tuku bathi wakhwela nje la tuku lokushaya i-fresh air uyabona. Amen. Ayinkosi phela wahamba la tuku nje wayijanaza kahle abuka lapha phasi wathi nakabuka lapha phasi wabona make logezayo lo make ukumka Uriya wasake uDavide ngekuthi inkosi wamhawukela lo make wendlule kumhawukeleni mhlawumbe mina bentamhawukela ngithi nje yena wasawuthi mbiteni etekini wabe sowulala nalo make wathi alalele nalo make lo make wakhulelwa wasawuyacabanga Davide ebukhosini bakhe ukuthi konjani ngenta njani ukuthi ubonakale ngazi ukuthi kule ndoda yakhe kazi indoda yakhe isempini yona lembi lekhishini wasawuzama indlela ukuthi le ndoda ayilandze lempini ibuye lalabanye basele lempini wathi kule ndoda hawu ndoda hayi ngiyeva ukuthi impini njani awuvakashe ekhaya lakho nawe awungene lapha ekhaya lakho ushaye umoya yathi indoda ngingeke ngize ngikwente lokho ngoba phela abantu labanye bashikashika empini mina seniya endlini kangoba njani wathi abamnathise khona atodzaba yathi inkosi abamnathise lo Uriya atodzaba athakadzaba bese sowubona indlela lendlu kakhe cha wazama kodwa nje wanatha wahlala khona nomnyango kaNkosi wangayo endlini yakhe wabona ke Davide ukuthi ungehlulile Uriya wasokuthi kulaba
labathinte bakhe tindvuna hambani niyelela balwa khona bese lo Uriya lo nimbeka la ishisa khona lembi khona batombulala emva la kwabanjani awubazalwane ngenxa yani efitinyo sele Davide kasabona-ke ukuthi konke lokhu ngemi soyatikhalela-ke uNkulunkulu uthi Nkosi phindza-ke manje Hawu uNkulunkulu, dala kimi inhliziyo lehlanzekile. Uvuselele kimi umoya wekulunga. Amen. Soyatikhalela simelwe sibantwana bakaNkulunkulu ubona ngoba siyadada angithi kude nje longathi lathiwa wena unjani asulumathi mina kude longasho njalo siyadadi uma lesobonile udadi ukuthi inhliziyo yami ayisika kahle hamba la ukhalwa khona ngoba mhlawumbe na utanagama ufike ukuthi lagama nenhliziyo lembi ngitawufuna mina letindzaba unenhliziyo lembi wenteni nje uthi ungangitshela ngewuke ngiyeka mthatha uvalo kulavula kade ngifike ngithi lavula kade bekakhala bonakele ukuthi sokufike inhliziyo lembi wenyanyazi banibani kanje asiyavula kade hawu ngimbone bonakele ukuthi vele uyabenyanyazi banibani ngihamba ngibuyele kaHlanze asuke lavula kade awele aye lapha ngalamanana afike lamanana asho njalo nakulamanana asuke lamanana kuthina kufika bongiwe sebadla athe bongiwe yinto abadala kamthatha uvale kuyashisa ungcono ukuthi nasubonile ukuthi angenti kahle inhliziyo yami irong uyayiva hamba kuNkulunkulu ufike umcele ukuthi Nkosi dala kimi inhliziyo lehle ibhale nje into letimbili leliqubuka enhliziyweni nayimbi ngithe kune bitterness yini bitterness antincane sihlungu lokusenhliziyweni inyo silukuluku lesilahliziyweni lesilukuluku lesilahliziyweni asichayisi ukuthi ungabe wenyanye ngisho umntwana akho nomntana ngenzaba nje ebitterness athi uyajabula umntwana athi ngiphasile manje sebanithethe university uthi wena hambani nogana le uphethe isihluku sekuthi wena awufikanga university kanti sowufuna kuye bani ngoba uNkulunkulu sokwentele phela umusa uyaye umntwana ibitterness bantu bakethu yimbi ayimbongeli umuntu awumbongeli umuntu ngakho hamba kuNkulunkulu uthi uyathi ngicela ukubongela izibanda awuphe inhliziyo yebonga ngibonga ngasiko kwami nitawuthi-ke lagama vele ngeke azashumayele akucenze angakabekisi naHlanze vele ngiyathanda ukubekisa ngaye ngoba wabani babe wami angicocela into sikhulume angifundisa into uthi bekunemabhola langithuna nokuzaba ngithumukele nakona ba-tennis angathi bayiphiwani ba-tennis yakhe neyabhuti wakhe eMadliwa lomzali uthi wahamba waya esikolweni noMadliwa asale ama-tennis omabili kanti yakhe utasha sayidlala emini bese iyadzabuka athi ngakubona ukuthi kunemngcengcemane ngokuma-tennis wabathi uyabuka wathi ngeke phela kufe yami ngedwala wathatha leyaMadliwa wayisike khansi ungcono sibede sobabili uyabona ukuthi inhliziyo lembi le uthi inhliziyo lembi ngaze ngahamba ngayoyithandazela ngifunza form 4 eNazarene kaManzini ngahamba ngaye eklasini elingenamuntu ngafike ngathi uNkulunkulu ntoxela inhliziyo yami ukuthi yiphi usuke wente kahle nangabe ubonile ubuthakathaka bakho lokwesibili ngibhalile ngenhliziyo lembi ngibhale ngathi last yini last anti
kancane nawe mbisi. Inkhanuko iqhamuka enhlitiyweni ebazalwane. Akusirong ukuthi bekhona lenkhanuko. Isho ukuthi ukhona nje hawu nembala wayela lokusuka la uhambe usho ukuthi nelokho khona lolu wayela luyasebenza ngogesi. Ngiyabona la bese kusho ukuthi ilalele yini icele phela uNkulunkulu. Nkosi yambona namuhla Nkosi yami ivukile imele pinyawo ungabi nemahlole kuNkulunkulu kusho ukuthi ivukile imele pinyawo ngoba phela sadalwa nje sawayelishwa nguye lo Nkulunkulu. Ayizi bazalwane nawubuka nje lekonke eqhamuka la enhlitiyweni akusilo lihlazo futhi nawubuka mina ngiyabathanda labancane labangamantombazane ngiyabathanda abantwana yabona. Okay nalabafana ngingabathanda but nje sengifuna kubekisa lemantombazane ngoba emantombazane avamise ukuphiwa ukuthi sekusitungutubana ngohlelo kuyangcibatela uyabona. Nawubuka nje ngathi kuquka sisi sengiyabona ukuthi bogogo bebasholayo ukuthi awushikile awukuquka ubuke la bathatha lokubuka ukuthi naku kuhle. Okay kungafika ke lephathi lothule ngibhalele wenkhanuko uyibuke lento uyithanze. Ngiyayithanda lapho babekisa abafundisi bathi inyoni la ngaphandle ngeke utanele ukuthi akihambe la kwenhloko yakho angithi nathi khamba nje nyalo thithi vu kude noma simnekele sihambe la hloko yakho ngumgwaco wato lanto tihamba tedlule na etinhloko tethu kodwa ngeke uvume ukuthi tente njani. Amen. Bantu bakethu inhliziyo yethu asigadzini sithi singayigadza siyibona ungadidoji siyevana kahle ungadidoji inhliziyo ngeyakho tshela uNkulunkulu futhi ungahle uNkulunkulu awuthi bazalwane kuyandana ngisafuna tshela uNkulunkulu naye uba wethwana. Ngilala nalami umntwana nami yale ntombazane ngihlala naye egameni lami nje ngilala naye le ntombazane ukhona lokuthi sithi ngale singale esithi sihleti khona nasicela ukukhona bese sithi asithandazeni abantu abalethu sesitaba ngolala. Ngiyabona kahle sithandaze bese thine nayo sobabili siyahamba siyolala ekamereni ifike edlala esiponjisa lo phansi ugibele kulembetheni wami. Hayi ukuthi ngiyayenzelela yini cha kukahle nje uyakhululeka kahle bese ngifuna ukukhuluma noNkulunkulu ayidiva ngenza abatana lentitshela uNkulunkulu ngoba ngiyibese ngitshela uNkulunkulu ngigucuke ngibhekele noma ngabe ngivulela ngilalela la ngigucuke ngithi esisengizalalela la aba-ana yalapha ngibalele noma ngikhuluma naNkulunkulu ngitshele ngithi yenkosi mimi phela lo simakele igama uyamati. Kwasho lo myesisi emsebentini ngisengakaphumi ngisebenza kakhulu esikolweni ngathi ngithi ngiyamyala ngoba abantu labasha angathi kuthi bake babe njani sonke sedlule ebishini. Ngathi ngithi ngiyamyala wathi ngemali awusiyekele awunakele kwakuvelela wakhuluma nje kanje ngamangala bese angifele futhi ngahlanzi wakhala sikolo wami lomunye losebenza khona lapha esikolweni wakahlanzi wakhala ingcondo yami yathi inkosi ngisinde lo mntwana ahambe abone ukuthi bekungasiko ukuthi anginalo lokuvelele bekwethiwa ukuthi ngiyamthanda awusiyekele imali kusavuma isikhathi thine akulalelo kwakuvelela. Abantu abanyethu asimtshele uNkulunkulu lesiko ngoba yena utawukufa abese uya action
njalo kwa Daniel David nje ugcine umuntu lonjani lomkhulu uNkulunkulu amethisa into lalela ngoba wayibona ivideo yakhe ngicela sifundzele lesibili verse James 1:21 nalobubi losekubunyenti nemukele ngekuthi ithoba livi lelihlanyelwe kini ngoba linemandla yokusinzisa imiphefumulo yenu. Ngakho-ke lahlani ngilanzele igama lelithi lahlani insila sinamathelwa insila lokhu lapha nje ikhona insila leseminamathelo kepha ngihambe ngigezile ekhaya le nsila nayinamathelo ifuna ngiphindze isuke ngokuthi ngiphindze ngiyigeze asilahleni-ke insila lekhona yonke bese sisonzela njani ne nemukele ngekuthi ithoba livi lelihlanyelwe kini kunelivi lelihlanyelwe kithi lo silana nje anicali kushunyayelwa lakhwezi angithi nangabe uqhamuka esipiki wasesipiki wake washunyayelwa esipiki nangabe uwakala kuphi kala bongunini wake wangayeka amathaqaza magogo kasibongo washunyayelwa wake wabakuphi so ngilanzela ukuthi kunelivi lelihlanyeliwe edimpilweni tethu bayanisela abafundisi bayahlanyela athi akekho umfundisi asukume andincane ahlanyele athi akekho umfundisi asukume babezwane ahlanyele asukume wathi mayikhona ubani sonke sisukume siyahlanyela kunelivi lelahlanyelwa. That is why umuntu noma ngabe asasipata salethwa le uva athi oh ngikhumbule Nkosi noma angakasipata uyaki ukuthi kwahlanyelwa bese khamba umthandazo-ke lo mthandazo womntana wakhe ngoba maye sethwele ebazalwane ningasibona kuhamba nizolona udla kahle nje ufry macansi maye sethwele abantwana uthi akunyanyisile umntwana akunyanyisile ungasho ukuthi lento leyiyofanele uphindze akunyanyisile uthi Nkosi ngitanaye ngalamuhla ngithembe wena noma lo mthandazo wami ungaphendulwa sengasekho namhlabeni kodwa ngitanaye Nkosi. Ekuseni namuhla uyangishayela babo wafeza khona uthi nasisithethilele lesikukhulumako ngithi unjani Fezo naye uba nalokuthi hawu ngabuta Fezo bantwana abangaka bandzawonye bonke pho uthi unjani Fezo ngithi unjani Fezo uthi uyaphila makena ngikhona kodwa njani ngithi ngibuta yena ngoba lamuhla kulobusuku balamuhla bengibudza yena ngiyati-ke mina ngibudza yena angithi ngambudza ngithi akomfana kwami kwesitubani ngithi ngambudza noma ngibani ngiye ekoneni lami ngithi enkulunkulu nanomntwana enkulunkulu ngitawuhamba wena utawusala nalo mntwana nangabe ngekahambe kucala ngibonele yena ko impilo yethu bazalana ayibe yekuthandaza maye kukhulu ukuthandaza maye kukhulu kepha asikweke ngoba kunento yahlanyelwa empilweni tethu sehlanyeliwe-ke lento thine asilahle nayisila ngifuze ngibele kugcina Philippians 4:8 Balisani inhliziyo zenu ngakho konke lokuliqiniso nakho konke lokuhloniphekako
kukhona lokubongekako. Cabangani ngalokho. Cabangani ngokugcwaliswa kwetinhliziyo zenu. Cabangani ngokugcwaliswa kwetinhliziyo. Kunento okufuna usigcwalisa. Futhi thina lesikholwako kunengakulo lokufuna usigcwalisa. Kunengakulo awuthi angincane. Uyathi ke angincane uthi yini? Kepha nje ngalokho sisendazayo baba bakhuluma ikhodi kwentenjana. Uyayathi naba lesiyake lenzayo. Lokuthi ukanjicane khona nje lethi awunike inombolo yalomake leyo lapha esontweni. Ngiyamfuna manje. Akuseje nakimi nje awuyihlahla yami ngaze ngakubona. Awubuye lapha thina ngicela inombolo. Angisibekela nje asangithanza angithi kumnandi phela kuthanda ngiyangirazi kubi kumnandi uthanda khona ke into ethi ke nasebonile ukuthi bayangithanza bese sengiva nje uyabona abantu abanethu asigcwalise inhliziyo dingahlali i-empty le-inhliziyo yahlala i-empty le-inhliziyo ukhona lokutawungena kuthi kungangena uyathi kulamaviki aphelile kunalo liviki ahamba umfundisi ayangeshela angithi kwakudlane ngendzaba ekindzabeni yalozwane kwabulala abantu bakanye nayikubuka ingqondo yami yayithi hey nathi nje umfundisi singake nje simthandazele asahamba ayale kuthi lento inkinga lento tingamveleli tithi noma timvelela akehlule ngabe sisengiyesaba kusho kuye ngasaba nje ngathi utathi umfundisi ngicabangela ini ungcono ngenteni ngingene ekoneni lami ngihlale nje ngimthandazele uthi aze abuye ngoba abantwana bafundisi bahlazekile ngendlela yemakathana futhi bathi bangalithola lencatha labantu balifake la FB khona kuyofunza wonke umuntu kanti naye lo muntu phela ngumuntu uyaphila bazalwane mina lawo mavesi kamathathu bengifuna ukwahlephula le nto ngicela ukuthi ude ngaphambili babezwane ufike uhlabele la ingoma lethi noma indlela inohlupho uyihlabele ngale ndlela uhlabela ngayo athanga ihlabela bese siyathandaza so yasibongela mntincane sesiya noma indlela inohlupho noma yini ke ngosiyana siyabonga bazalwane nawucela ibandla lisungile lonke kunemagama lemfundisi wakho bazalwane sesithandaza encwadini yemisebenzi yabapostoli chapter 12 haleluya incwadini yemisebenzi yabapostoli chapter 12 kukhulunywa ngokuhlushwa lokunyenti alibonga ngegama lenkosi ngumthandazo nje bazalwane nawucela lo tasibongela enkosini sithandazele tikwawo sonke ngiyacela sibuyise titulo tibe ngfola letitawumela umndeni wakaphumalo longekho phakathi kwethu sisetawuthandaza tibuye tibekwe la letitulo titawumela lo mndeni alibonge igama lenkosi sitawuthi lapho sifika khona ukuthi sesiyathandaza bazalwane singawulibali umndeni wakaphumalo kukhulunywa ngekuhlushwa kwabapostoli kulo chapter 12 le ngikhuluma ngayo lapho khona bazalwane Petro wabangilomunye lo wagcine aboshiwe haleluya ngekuhlukubenza noma ngekuhlushwa kwabazalwane alibonge igama lenkosi ngithatha ke verse 5 kulo chapter 12 lapho khona kuthiwa ngakho ke Petro walondolozwa ejele kodwa libandla belithandaza limnxusela uNkulunkulu haleluya leli bandla labelithandaza lingaphansi kwaPetro noma Petro labe ngumpostoli Petro abe ngumfundisi but leli bandla lona leli lingaphansi kwakhe tathi manje mehlela letinto langahlali phansi
lona lalela njani? Lalimthandazela. Sitawukwenda lokho bazalwane sonke naba bakakhumalo phambi kwethu alibonga igama lenkosi. Sitawube sithandazela bona masika kuleso sigaba leso alibonga igama lenkosi. Nomidlela
Thank you. Siyasebenzela lesi sipho lowasipha sona. Moya longcwele. Siyabonga. Sipho losithola ndawo tonke. Silala sikhona khona. Nala khona umfundisi wethu. Ukhona khona moya longcwele. Thank you. Sibonga ukuthi usentela nakho lesingakhona ukwenza noma ngathiwa ulambiwe. Sikwatela ukuvikela thina. Nathi sidinga ukuvikela. Siyakubonga mvikeli. Siyabonga belusi. Siyabonga wena lo wenta into kangcono. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Thank you. Uthembeke ngale nkonzo yakho usho sibinzile. Singasho ukuthi sisinde. Ufike wena usinde. Ukwendile wamvikela nemndeni wakhe. Holy Spirit, thank you. Uphinze wenda inkonzo lesingakhona kuyenda yekujula kwenhliziyo. Batsabukile njengalokuva uNkulunkulu solo sikutshela kule viki. Siyabonga moya longcwele kwekuthini uyayenda inkonzo yakho yekubalisa. Oh, muthi wenhliziyo moya waNkulunkulu sisinde kuto tonke letinhliziyo letidzabuke kangaka kude noma kopha liceba lelingekhathi ngeyakho leyo ndzaba. You are our helper. Siside moya longcwele. Ngiyakwati ukuthi wende nalokungethuki. Sake saba nawe manceba. Sasingathi ukuthi siyophola sijabadule stage. But Holy Spirit, you did it. Wethembekile kule nkonzo yakho. Oh, moya wa Jesu, moya wa uNkulunkulu. Siyabonga. Siyabonga kuhlanganyela nawe tintweni tonke. Ngoba nglasikubona khona kuthembeka kwakho. Azange sikwati kwenta dini. Thank you, Holy Spirit. Moya longcwele. So ukhulumile. Kwekuthi inhliziyo nanamuhla. Nkosi. Isekujuleni ihlala lapho ngabonwa khona. Lenye iyasimva imithwalo lenhliziyo. Lenye Nkosi zajuliwe. Lenye Nkosi seyithekela uthuba. Uthi umthandazo wethu hlola inhliziyo yethu. Hlola inhliziyo yethu. Nguwe kuphela lonelungelo. Lekuhlola inhliziyo yethu. Ithathe ilungelo lakho msinde. Ihlole inhliziyo yomfana lomncane namhlanje. Lithathe ilungelo lakho usisinde. Asikhona ukwenda thina lokho. Hlola inhliziyo yomuntu lomusha. Hlola inhliziyo yomuntu lomdzala. Nalamuhla wena lohlulela ngekweqiniso. Hlola. Bese uyasihlala. Bese uyasigeza. Konke ngikucelile. Ngicela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngcwele.
ungwe